Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong yalam jogi artali ki Seng bhalang ki bakantup ya ka Jylla Students Movement but ka Jylla Youth Federation haga arfu artre gunailor arajar arfu ar kila Ujor shaka Jylla Hills Autonomous District Council persya ya ki katto katni ki Waheh Shnong jonga rilom Jylla halor ka jingai recommendation letter kulmar shaki Jylla ban yole ya ka khi ka kamai harilom Jylla. Kinong yalam jongini ki arseng ki bakantup yo president ka Jylla Students Movement uba N Ribok Biam but vice president jonga Jylla Youth Federation uba Jordan Rambai kila IT da Shiti Ujor hakman chief executive member jonga Jylla Hills Autonomous District Council ban khot hajiri ya ki Waheh Shnong ki badon khti ban ai ya ka recommendation letter lani ka accommodation letter shaki Jylla bakin dubla ban sedang ya ka khi ka kamai bat ka yo kam yo jam harilom Jylla lam yang atli Seng JSM wa ka JBF yo ye chem ya em yang political adin wa atli Seng yo ibu ya Ujor ka political department yang kini ka office JHDC Handi kesini kerja kelam, berpulang yang orang rumut di Shnong, jadi representative nak itu genruta lagi Shnong. Kerja jimi nak kerja kelam, atau halor kini ke post, kerja US BPM, break post office. Hari ni kerja kelam, atau dah pensihat nak kini ke Shnong, imci bahagi halor wada kini ke accommodation form letter, dan ni recommendation letter, ye kini ke Jylla. Boyok krek ha kini ki center ki amak Shnong yang ki. De resolution berdarah ini tok wa pendam no ya kini ke accommodation letter kini ke recommendation letter ko begini ki Shnong de ki cagini ki mar Jylla. De man ko wasngau men na kaliang yang office yang ke JHDC na kaliang UEM yang political department wan kaliang sehat yang ke political department daong ki wa munjur wa pendam no ya kini ka recommendation letter wa ka accommodation letter na kini ki Shnong nang wa ki bru yang yo ki hai thau kini ki Jylla yo ki bru local yang lo yo ki kama jakko nei menta ibahai miet yang Shnong thau NOC ki Jylla man ki bru ko ni ne man ki bru ko tip tre chwa ham isu pemar ni ba ile kamu man ke tentu emi ka kam ki bo pun le ki liang hapo ko ki post ko pero wa yo katam mo man ko emi ka post office yang di grade 4 i man qualified hidi ki burgi yang i o ile le no yo hatu ka post temut kata yo to o hidi burgi yang i le man boni ki burgi yang i ko start ko tip ndai o sansi ong wa emi ki Jylla le emi ki non tribal ko yo akatika hagat ko post i mem ong yo percaya gitu ki bro dan mem yo si yo ben ki ndai i dang MK ni ki burgi yang i le ni ki do islam yo i o kre itu bentar i ba kat kamaman ni itu ada claim ka NOC lene ka residential go pensekit lene pentikana untuk ni bro sa chong ni chong dan man qualify da pasu da ke interview lene pasu exam le yo ya ka kam ni tidak untuk da ka jingthoh lene ka ni ko bol ko ra ni keling senyau ni mo lam Shnong yang ko Shnong go fer wa ho isu kumarki ya kanu NOC di Jylla itu orang Jingthoh nak kalian kerja asam wah di nong dalam Shnong bukan wah apa kalian okay betul kamu ila bu itu tentu yang orang di Shnong wah mau isu kumari gini di NOC gini di Jylla nang wah baju nuksa gini dah di Shnong pada klaim sang tu klaim berkat wah gini klaim dah pangai gini ke kamu wah gini di terpadi gini hubung di Shnong wa mau isu kumari gini. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.